Now, Akwaba, wafreme Ajowa search name, Mesrel, now wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Etiefo, mi pamwachewo mi chio bia. Mi pachewo se video wea like ne share ne comment na uniansu enye bi. Mi pamwachewo anka nye se ye former President Rawlings any mpenifo bi atena se adwene ho se democracy eye e de ehu be hyema anka Ghana ebe ni den. Former President Rawlings, he may so rest in perfect peace. Anka oyena dream say ohene tiso obewu ansa na ebesi ohene a anka NDC fo nko na rule Ghana anka Ghana ateche kura be feche Ghana me kan say NDC MPs mo bon mo nim hwe mo ye kurasifo mo ni MBA NDC MPs mo ye kurasifo ni amu ye parliament etresen ye de ekokromoti ato aba mamo se mu nkoye mra na mu mbra na mu besiesie we empeso aso maye no ngogodi match pass enu gu asiefo ankanya se NPP ena eba every 8 years anka Ghana ateche krabe feche Ghana NPP fo onyame shramo se mama ye ni ebie aden musa mpenifo we ngoko yesa akrasi niama we most of them are voter regis MP enyesa yen kan kire mo ade we ebetu aba ayi mu firi ho mo efise mo ndwen ye ho ai ye de mu kwa ochina mu tina mu V8 mu ndwen ye ho ye ma mu ntio sa akrasi niama mu njai nanso mu ni bibi mo na akire mo mo wa akire mo opposition afono mo nanso nkire mo mumba koso atina opposition until the savior will come the second time. Bangbagbe osi eho afono mo nti nko tina ho na munji mani kakra na ho de munya ho ntina ye besa yi mu dodo ye firi ho mu wonyansa ankasa ye di sasem we basa de bi enya nsida muko jimoni muko yi match pass ti say nkrofo a omodi keji for omodi edi school feeding eduane akoma amuna omo eniji omo yi match eba be ji eduane edi ekurasifo omodi Ghana botoje omodi Ghana ji agro ekurasifo omo ni MBA Dr. Mahmoud Bawumia baba MP parliament for ubadoso number 1 it is possible adofonu se Kristo ana onyame o wafa otamfo be hihye bone afa ho nanso wedi nkuku adwuma we ye enda famu your life a threat and ye ho nju ye kura nanu makoyi Friday na maye madwin se me ba Sunday a meye campaign o kwan so na maye video enti one of our community na me see MP na tena for 20 years no enti mi do ho mi ye campaign mi do ho na ma yi mi phone se me be video mi ye we na obi a bo mi di mama bompa ye na see na anyway so free sometimes onyame dowo a obeyi wa fro how nyinam enti mra ma wie na me ba no na ma be two boys bi na mu kita mo nsi me fa moto minim asama minim komo mundi inti mra motor na so be 20 Ghana as odi me community na me say yo na otna say me to me nko inti yoko hwe ni nua na me say yo okoya si ni nua ni ho inti ye ba no na obe tam na bi na bi say say ana me see ana o si da bi me de obeko sister me to me nya oboni na unim emra oba no minianum ana madam for train say me kwa me fa nko hwiase na se onu moto ni se kra me to amano ndis for to amano ena wadwen ho se na se me di ni ko hwiase na onankasa no de na be ye no na se wadwen ho na se onyame wo mafa na onankasa no ni life na we ti sister
onto me me boni na me se bra me da wase enye se boni mu na eye o ye pe ye mba no da achi na omo mbrante no da achi nti mi da na se wandwe adwemboni bia woni tim brother sister edwuma we eye enda fam na etu de bia fa won kronkron eye osumie na fa oti etoso efise ye binom no your life nkrofo 30 even mi krum ana mi area akra mi MP ohun mi na o de ka bebo me nti mu ho a mu fa mpaebo enhye ye chi enta ye chi na onyame onkuta ejuju na 7 December na yenti na nkwam ne nkoto aba no uda bompa ye man krofa yegu apoe so eye video na number 1 Dr. Mubamia it is possible ye MP nso da number 1 onyame onhye bibia amen. Yo, Ejaya, me de meka say sa baton na yes sign ye na 8 years NDC buy no. Ghana fo nyi ena meka say bibia ebesi na ye o. Se ama Ghana fo hu difference I wo NDC ni MPP ntem. Obejiedi. Oma hu anka me kwampo se me so me ye NDC ni. O sa. Enti me NDC ni but ya be free one be also be free oti region na voter region obey MPP ni. Who is telling you that? Me ye NDC for ye no mo na wo ka hwe aye ntie. Wo pa fa second years wo ye na ye den ye NDC. Baby mujina. In fact, wanya hwe NDC nye campaign e wo oti region and voter region obewini. No ababa say. No we are but this time we are saying this so you should know say no mo krampo ya bani e ka we chira you should know say adia bi wo hon enkoyi ya no ahu say enkoyi you know votarians and noti people they are very loyal say ono ne wo ti ho a dia wo beye bia no ofa no saa nti no eyo enyo no oti ho but ya hu sensisie ne ya sisi ya che Oma who say insisi abamuache because ya we nyina mama in fact they will go and come and not do anything. So the study say wom say krobia mu say road ni ho na ho ma luke krase pa. Inti ne akwan nyina anye but say ya kwan ye. So what are you trying to tell me? No. You can't tell me say NDC ni ye no mo we are telling you say NDC nye. And when we say NDC nya you have to trust us because ye ni enim yeah, dear. And we are telling you, say this time round, we have to move forward. As I say, omo betimi aboa no. Omo necessary mo system mu. Na so obi wa kwan nya no obi ababa ye kwan ma. Why do you think say ne wa nya ma wo no onu mbo mbesa ababa be. Na no meti yes ma amako mikrom dambai. I promise say na obey bridge mama and me say oh, okay meaning my messages are going very viral me message a medical say sa hono no ye hia no oba be. So you see this time around we will not allow any politician to come and give us cheap politics in order to go and come and do nothing. Say no competition about voter region. Do you know say voter MPs they are now doing campaign. Omo ye campaign seriously. Previously, now she be vote but this time, omania break. In fact, say ya more pressure. MPP are more pressure. Say, who do voter region MPP your politics or your campaign? Your campaign very serious. This is telling you, say, according to sources,